Hi everyone, welcome to the High Education Video Classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 86, What Have You Done? Sağollaşıq yaxşımızlar. Əmsə bugünkü dərsimiz qaraylı. Əmdə bugünkü dərsimizdə bulub muşu 85-ci dərsdə tartılğan məzmunlarını bir təkrarlab ötməkçi. Avval muşu aldığımızdaki dərslərdə sözləb ötülgən. Bulub bunu mərəsən, muşu hazırki pütken zaman qayıt bir neçə mühim nöqtələr var. Biz muşu nöqtələrni sizlər bilan bir təkrarlab ötkəndikən aldığımız bir neçə nöqtələrni. Onundan əndən muşu dərsimizi başlap keçsək. So, what is behind the picture? What is behind the picture? For example, like talk. Okay, andıma talk degen paranlaşmak. Andı şu fiilninki asıl şekli. Muşninki ötken zaman şekli qanday bolur? Sana talked. Arada qayındaki fiillarninki. Kene idi qıtqanı beraber. Amda bunu ötken pütken şeklini demer. Sana talked. Ona deken andın call, called, called. Demekçe çağırmak veya ki telefon qılmak. Onaki liked, liked. Dance. Bu ahiri bilen ahirlaşkandan yana nime? İğneli bitip iri katkanı ya ki dini katkanı var. Şunama danced, danced. Okay, good. Study. Study ügünü çıkmak. Şunama bunu ötken zaman şekli. Studied. Ahiri y bilen ahirlaşkan. Hem de bu y'ninki aldık qarayımız. Aldırıki erip, üzük tavuş erpi bolsa, fuyintsi mu bolsa, arıtta bunu y'ni aygaylandırıp iri katımız. Studied, studied. Okay, next one is drop. Alright, drop, dropped, dropped. Okay, and the bir şey ki, qo'ldan tushib ketmek degandek ma'nosi. Stop, stopped, stopped. Okay. Bulapmamışlarniki hem de ötken zaman şekli. Onundaki mesela have, mesela I've already had, okay, a mango. Okay, remember mango kadar kıldım, vallahi bir yap buldum ya ki I've just had a mango. Okay, bir şey have'ninki yemek, içmek de bu manlar iyi gitti. Onundaki ikincisi mesela pears. Hem de bu cümle şekli boyunca desek ne? I've already had some pears. Okay, I've already had I have just had pears. Only can just strawberries. Strawberries. Bülcürgelle. You know, I've already had some strawberries, right? What about next one is chicken. I've already had chicken. I've already had beef. I've already had steak. I've already had steak. Anaqda complete this sentence. And that mushu cümleni tamamlab berganlar bollar. Buniki birinchisi savol shakliga, yana biriga inkor shakliga aylantirganmiz. Birinchisini ulgu misol qilib sizlarga ishlab beray. Masalan, Lily has had cup of coffee. Lily have had cup of coffee. Endi bu shunday banchonlikka savol shakli have yoki has ni oldiga chiqib qolgan barabar, igna oldiga. Masalan, has Lily had a cup of coffee? Endi inkor shaklini bersanlar, Lily hasn't had a cup of coffee. Bir stakan qanday qilmadi? Qahva ishmidi? Andaqda mashkinsiniga qaranglar. We have had a good time. Biz baxushal xuram o'yindik. Savol shakli bu have-ni qanday qildik? Oldiga chiqib qo'ydi. Shunda ona have we had a good time? We haven't had a good time. Endi bu inkor shakli have-ning keyiniga natni qo'yganga qanday barobar. You know, next one is Ben has had a haircut. Okay, hamda hasni chiqib qo'ysak nima? Has Ben had a haircut? Chechini yasatdimi? No, Ben hasn't had a haircut. Yo'q, Ben chechini qanday qilmadi? Yasatmadi. Ben chechini yasatmadi. So, lesson 86. What have you done? You know, I've already men allabron. Endi mush already'ning keyindi nima? Fiilning 3-chi xil shakli. Odatda qoidalik fiillarniki idi qatqan baravar bo'lsa, qoidasiz fiillarniki ko'rsanlar. Qoidasiz fiillarniki ayrim shakli bo'lar. Masalan, do, did, done. Mushu done shakli shu. Masalan, I have already opened, aired, cleaned, swept, boiled, emptied. Demek anlamış ki açtım,
Havasını almashtırdım, tazladım, süpərdim, qaynattım, qurudum degендek. Xoşlarınız qaranglar. What have they just done? Ular abay neymiş qildi? Look at Tim. Tim, Tim has just emptied the basket. Right? Tim has just emptied the basket. Tim dexe abaylam bu sıvetni qanday qildi? Qurug'di. What about Emmy? Okay, Emmy has just turned on TV, turned on television. Bunun şekli o'xshashlarni demaysan. Dexe abaylam qanday qildi? Shu televizorni qo'ydi. What about Bill? Bill, birinchi shaxs birligi has shunami? Bill has just answered the telephone. Bill has just answered the telephone. Okay, what about Lily? Okay, what about Lily? Walk the dog. Okay, I'm the bosh tilan. Lily has just walked the dog. Okay, what about Tony? Type a letter. Tony have given hasmo. How many hasmo? Has type typed a letter. Tony has just typed a letter. Okay, so what have they done and when did they do it? And the mawo shennaban hamlan gochuniki parka. Gochunun parka. Masalan qarsak, she has just opened the window. Okay. And she opened the window 5 minutes ago. 5 minut burun qanday qildi? Bu derizani ochdi. Birsi hamda ilgirki noma'lum vaqt boshlanib hamda hozirgacha davomlashgan va yoki hozir ta'sir bo'lgan zamonda sen anchangdaymiz. Sen o'tgan zaman bo'lsa, sen o'tgan ma'lum bir vaqt yuz bergan ish ekanini, aniq vaqt yuz bergan ish ekanini bildirdi. Odatda masalan bu hozirgi bitgan zamonga masalan has, already, since, for degandek ulansa, uningki o'tgan zamonga odatda aniq vaqt elish bo'ldi. Masalan 5 minutes ago degandekchi. 5 minutes ago. Okay, what about this? She already. Hamda demak aniq bo'ldi hozir bitgan zaman. Demak, she has already asked a question. U allaqachon qanday bo'ldi? Savol so'rab bo'ldi. And qachon savol so'radi? 10 minutes ago. She asked the question 10 minutes ago. She asked the question 10 minutes ago. Okay. And she just her hands. And the abaylam qanday qilibdi? Qo'lini yuvibdi shunama. Bunga she has just washed her hands. What about her? 2 minutes ago. And the qachon yuvdi desa, she washed her hands 2 minutes ago. 2 minut burun qanday qildi desanglar, yuvdi. Okay. More practice. Look, complete this using have or has. Mushu have nishildamdiq yoki has nishildamdiq qarab qo'yinglar. Agar endi mana o'tgan zaman bo'lib qolsa, have hasni qanday qilish bo'lmaydi? Shilishga bo'lmaydi. Birinchisi, she just boiled an egg. Shildamdiq? Albatta, she has just boiled an egg. What about number 2? She boiled an egg a minute ago. Endi bu nima o'tgan zaman? O'tgan zamonga have has kelmaydi. She boiled an egg 2 minutes ago. 1 minut ilgari. And I already painted that bookcase. And already bagan nima? Shiltimiz go. And so I bo'lgan degan qarshisini have me hasmo? Have me hasmo? Have me hasmo? Okay. Have, right? I have already painted that bookcase. Number 4, she painted that bookcase yesterday. Okay, bu aniqlab o'tgan zaman ekan shunami? Number 5, he already sharpened his pencil. Demaganda, he has already sharpened his pencil. Sharpened his pencil. Okay, number 6, he already typed the letter. Okay, demak, he has already typed the letter. All right. She dusted the cupboard yesterday. And the way in yesterday was when I came made up. Number 8, I just asked his question. I have just asked
this question. This question. You know, example, air the room. Hamısı misal qarab qağallarını bir işləp baxın, sağdaşlar. Air the room oyunun havası almışım. This morning, right? And I've already aired the room. I aired the room this morning. Okay, men ollu burun oyunun havasını almıştırıp boldum. Hem de oyunun havasını qanday qıldım? Bugün etdigen almıştırdım. Mesela make the bed. This morning, şunama? Okay, and bunun qanday mərəsənlə I've already made the bed. Okay, hem de ötken zaman boğan iken şu make'ni ötken zaman şekil kildi o. I made the bed this morning. And then bu etdigen qanday qıldım? Karvatını joşturdum. Okay, sharpen your pencil. Okay, last night. Okay, I've already sharpened my pencil. I sharpened last night. Okay, I sharpened my pencil last night. Okay, next one, clean the desk. Okay, clean the desk. And the tazlamak için ama partını this afternoon. And the men Allah burun bu partını tazlap oldum desene. I have done şekli için ama I have already cleaned the desk. I cleaned this afternoon. And the bugün düştün keyin qanday qildim? Pakizildim, tazıldım. Degende. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz shagich bo'lsin. Bo'lsa ham shu tekstni cho'g'im yodlanib valla. Ondan keyin bo'lsa shuni xotir qoldirib, ko'p takrorlanlar. Har 10 darsni bir guruh qilib, qayt ko'p takror bo'lsin. Ondan keyin bizning har xil aqsiz darslar bor. Masalan, har xil zamonga oid va yoki ham nimaga oid shunga bizningki shu salonlar orqali va yoki app orqali shularni ko'proq takror qilib tursanlar. Okay, that's all for today. Thanks for watching. Goodbye.